Birinci zakaz 17 minut ana 454 rubl. Assalomu alaykum arkadaşlar, qandaysizlar? Gün soğuk, saat ertemeyin 8 bo'lib qoldi. Xudoy buyursa ishga chiqdik. Bugun 10 Mart 2023 yil. Bugun kunga Cuma gününüzler mübarek olsun. Bugun gününüzler iyilikli günlerden olsun. Tak, bugun qanday zakaz bo'ldi, qanday yo'q dalshi ko'ramiz. Anlamasa ketdik, like'lardan başka komentarlardan yazıp подписка bo'lishni unutmanglar. İkinci zakaz 11 minuta 366 rubl. Gittin eyleşmeye altın var. Art kazılış gereken şimdi minimalka 620 minimalka varken 15 minuta 620 minimalkadan alınıyor. 5 minuta 1143 rubl. Aeroport Şeremetyevo'ya gelip kalın. Zakaz verdi sırasıyla. Şimdi bok var buraya koyar. Hale mi apar koyar? Ya 11 minuta 747 rubl. Tak. Nacer'den aldım, Nacer'e alıp koyayım. Bu betine. Ne oldu? Проводник берейін деп koy. Проводник бергенде қайра барып тұрып алып қойыш керек, кирип кетиш керек эле точно. Мен турайлычы. Проводник берип қалар. Құдай жалғап проводник берип қалды аэропортқа. Уртуруп кетатам. Жақшы oldu деп қой, сүйүнүштөр коюнга батпай дегенде коэффициенттер жана да бар эле Домодедово Кудай кааласа Домодедового алып калсак 1-5 миңе кача бүгүн жинди болуп кетет. Кеттик анда барабыз.
101 stolbada turadi ekan. Bunalar yazılıp da turadi 91, 92, 93. Shunday bo'lib netdan. Stolba 101 da turadi ekan. Dальше 101. Qaraychi. Bu yoqda komfort pluslar turg'ish qo'yib tur. Интересно. Na местан bas qo'yilib Moskva deydi. Ko'zga press. Janingan 1 soat. Bo'laveradi. 55 minutada 1447 rubl. Шикарно bo'ldi, шикарно. Moskva City buyog'i. Koefficient jon keltata bu yoqqa sekin chiqsam bu. Bu yoqdan da jon qoladi hozir. 14 minut 257 rubl. Без коэффициент, без ничего. Окей. Sağdan sıtkara çıkış gereken. Yaptı koefficient baytat. Yarım saatte 763 rubl. Böyle sentrga tushib qoldik. Sentrga yaptık qo'ydi va Yandex can. Zapravka qilish kerak hozir o'chib qolam. Qiziljanni tuguni jetib qoldi. Qursaqlar açtı, benzinim tugadi. Zapravka qursaq to'g'ish. Dальше ishtig'las. 1,5 saat, 1 saat 33 minut, 1533 rubl. Uşaqni to'yg'izib, liniya qo'yishim bilan. Aeroportda dedi va deb berib qoldi. Oh caningan deb aldım. Geldim hozir. 1-2 koefficient men aldım. 1 saat 10 minut ko'rsatib qolgan. Yarım saatte gelip kalma. Ne orta gile to'xtab oldir. Land ko'zarmasa o'zini chekroq to'xtash kerak. Chota qancha yarım saat deydi-ku. Yarım saat bo'lgan bo'lsa.
20 минута. 423 рубль. Домодедовдан Сарыга келдим. Келсем эле ошол жерден эле заказ берип калды. Клиент прям чыгып калды эле да. 400 метрден 180 менен тартышка болбой калды. Домодедовдан 1173'e düştüm. 1 saatte Domodedovdan. Na klientke baralık ayağına öğretkenim. Ya 37 minuta. 1055 rubl. Minimalka elleşme yapıyor. Yapsam minimalka yok mu? 400 rubl'e gidip koydum. Neyle kaldı bu? Daha 8 minuta. Daha 8 minuta 157. Minimalkadan aldım 400 rubl oldu şimdi. Tak. Minimalka. Saat 10'dan başlayıp canıp dinleyeyim. Qanday ışık bu? Dünyaya girsem bir vokzal жаққа. Ленинградский, Казанский вокзал жаққа айдайды оқшаймын көрді. Бұяқта коэффициент жоқ. Аэропорт қойыр қалады енді азыр Шереметовоға. Жарым сааттап келдім ғой. 485 рубль. Коэффициент çok. İşte götüreli bir 5-10 minut koэффициент canıp kaçın. Cana başladı deyip kızarıp. Ders linya açarız. 23 minuta 562 rubl. Tak mekendeşler. İş bitti. Geldim. Общий 18 zakaz 12.109 rubl 12 saatte saatına 1000 sonda işteptir. Kudayga şükür iş жақсы oldu. Tinch bolыңыздар, aman bolыңыздар. Keyingi videodan görüşkөнчө. Barыңыздарга assalamu alaikum.